Einmal gerne stellen. Rodeo-Reiten und Stierkampf ist nichts anderes als Rodeo-Reiten und Stierkampf ist nichts anderes als Tierquälerei. Also stimmt meistens der Stier einlöst. Sieht irgendwie so aus wie das Kolosseum. Was sieht aus wie das Kolosseum? Was mit der runden Gruppe? Kann ich letzte Mal hin, bitte? Janis, setz dich mal ein bisschen hin. Ja. Weil du bei mir im Bild stehst. Ja, schon. Du wolltest doch nicht gucken, Männer. Können wir jetzt bitte wieder runter? Also der Barcelona-Pavillon, der müsste da unten links sein. Da gehen wir noch hin. Voll die Homies. Und wer hat alles angerufen? Während du mich aus dem Schuhmodell verloren hast, habe ich versucht, mit Christine zu telefonieren. Ha? Dein Vater, deine Mutter, meine Eltern. Un poco qué es lo que contáis a los que vienen también, porque vendrán el fin de semana. El fin de semana vienen algunos pilotos a probar todo el recurso eléctrico porque a muchos les llama la atención. Das ist ja heute geschickt, ne? Das ist sozusagen, wenn es dunkel wird, dann machen die hier mit Musik und Lichtshow und da die Springform an. Vielleicht können wir es ja einfach noch machen. Muss ja nicht heute sein. Können wir aber mal einen Taxi fahren? Fantástico. September, Oktober, am Donnerstag, wir haben Mai. Immer Donnerstag, Freitag und Samstag 21 bis 22 Uhr. Heute ist eh nichts, also morgen. Machen wir morgen. Stimmt, da unten stehen so Rallye-Autos. Ich gehe da mal runter. Wie so eine E-Rallye bestimmt, oder? Wir gehen da jetzt. Jetzt. Nicht. Ja, von der
Okej, pa zdaj bi pa lahko šel na crkvo neko. Un auto que se llama Caballero de Honda y quizás una manera de trabajar muy fácil. Atrás la pelota y para aprovechar todo el seu potencial. Un aplaudimiento para Cris. Un aplaudimiento para el inicio. ¿Qué tal, cómo ha ido? Vidim, ročemo, kaj to pa ne sem rekel, on je rekel, ja, tamo na frozen, ne pa reči, ima na vodka noter. Moj kar toče, moje je po. A resno? Za 6 evrov. Da, agua, bier, agua. Frozen lemon, Cerveza, bier, agua, cerveza, bier. po moje se spomnil, še lahko pa so za več še spomnil. To se ne čuti vodko, veš. Boš že moral začuti. Oziroma v molu. Ne molu. Ja, 20 minut. Ja, kje? V zmrzovalniku imaš Električna mačka stari, tu sam gledaš. Se obrne, tako je druga stvar. veš, ko imaš 10 let. Ja. Ja. Mi se ne razbijamo, da lahko Drago. hladu noč. Avanza, ya está. Pilot. Veš, rekel zakaj Italiana, México, larga. oni gostujejo v nekaj dijaških. Probali, ja. Se smešni prijazno. Uradno je prepovedano, ampak ne znajo kazni za to. Mogoče, ja. Zelo pazi, ko se prodajo pijatke, ne vidi, imajo pijatke organizacije skrito, nekaj tale je pol desnih Tako da smo zmarali, kako smo vsi popolani. Mogoče se to lavo ne Mogoče to samo zato, da rečejo, če smo bili konkurenci. Eno fotka. In pojem, tebi sem malo glavo odredil. Ne mižim, ampak v bistvu se morate držati. Water. Če bo prišel, pa ga vidi. Ja, se rešil, mislim, da je to naprej. A
Ja, to sem Amics, amigues, ja tenim el Pablo Suárez a la pista. Kelly Mané, Wow. Glava 3, glava 3. A ja. To mi je bilo logično. Misleno kapo, rabaš? Tu na zimsko. Zimsko je tesno. Vse je pa tenka, moraš. Kaj gete stvari. Gram? Vse je v teh dveh dneh. Ja, pa kaj, da mi bojo dali takoj vodo podajati. Dveh dneh smo isto malo šmučali na snegi, malo na vodi. Koliko voda ta avto, vse vam nič. Ne, samo gume. Ja, malo to gre tako, a što je električen avto. Glava 4. Kako hitro piti. Ja, čeprav za te našale se kar strmijo. Super novi v Rudniku. Je to zlizano ono družišče, kakorkoli je malo, dežja zapade, tam lahko hitro letiš. Še naprej zdržiš. Tu tako imaš več hitrosti, te je lahko. Ja, to se pozneje, tukaj je nekaj pauza. Ja, sej, tam se tudi drugi. Zdaj pa ne reče, če je lepše poslušati tale mlinček na elektri, pa če bi bil raj tale 300 konjski avto. To bi fett, ker dobro spočetno. Sam. Električni imajo ponavadi zavoro. Ponavadi. Tole mora biti prav nekaj posebej prirejen, lahko poleti. Ja, nekaj malo tega, kar bo tega golfa na snegu ne more tako malo izložiti za drifta. Nekaj malo bolj preko. Ja, da veš, furaš, da gre. To okej, se grejo, imate zanesati. Ne vidiš tak elektronka, da je porovna takoj v 30 sekundi, a veš, da si lepo spet nazaj. Ja, gume dan pa športa najboljše, veš. Ja, sem veš kaj, moje gume so bile pizda, ko sem kupil avto, ne vem, 80 €, zdaj so pa 140, 150. Ja, Iste. Ja, iste.
Krištonka pač ena. Turenca, zdaj so pač to vešle, ne? Sem jih kar naročil prednji dealerju. Neče dajo na avion. Prvo rento plaček. A je tu, ni ta trg nadaljevanja tiste ulice, po kateri smo hodili, ne? A ja, smo tudi mi tudi samo, ne? Ja, tako smo nižji. Mi smo nekje tam, ne? Tam, mi ful na to stran. Ja, pa tem na vrhu tu ima onda le neka črtica specijalna. Moram pa reći da smo neki klipe šli prozveti. Morco pa tu mislimo. Moći smo tukaj gora, ko se jamr, ko sam se hodil po rezervista. Ja, se mi smo ful hodili dalj špilično. Danes smo 1 uro smo rabili tu gore. Torej, ko mi smo bili tam gor, smo pol čistam iz obale. Še imamo več časa zase. Kaj? Ste že vsi spili? Dajte me v taksi, pa posli me ne stopale, pa pejte. Dostavite ga sem. Si za enega, eni za sem. No, pa dajte za nedeljo. Bo moralno tako nekaj. Jaz sem šel pa stopnica, tako nisem došli spati. Vidi, je čist neste. Vidi, je čist neste. Bude kar toči, da ste odkoli. Če malo. Krušalcev pa. Hvala, ne morajo zaporabiti. Nek kuharski šov je bil. Ja, ja. Pa ga toč, pa tako. Water. Reklama za tatu, to se svi dobro ide, ja? Aro zanima, kako so oni delali to infrastrukturo, da so imeli odprte stvari. Na eni točki so oni zdaj imeli pozideno, pa so bolj podrli. Neka taka stvar, pa zdaj pokudi.
Möchtest du welchen Heimdrucken des Autos? Agua, water, beer, cola, agua. Agua, beer, agua, beer. Yo luego lo miré en mi casa porque aquí no tenía nada. Uy, Mari Carmen. ¿Estás reventado? Al sol. Claro, el sol. Quedé tonta, que está muy blanca como yo. Hombre, que tienes que coger color para esta noche. Yo no cojo color, yo me pongo. Vale, está, te voy a pedir. Vale, el francés no costumbre, amor, ¿eh? ¿Habéis visto la película de Mario? Actually, every time she gets nice to the next one. ¿Eso que le he pedido? No quiere esto. ¿Cierto? Súper majo aparte. ¿Puedo ¿La novia? No. Joder. Ya no distingue las edades. Claro, que como es hacer 40, de 60. Oye,
Yo creo que también. Me parece. No, es que es por mientras llega. A las 7 de la mañana estamos comiendo patatas. Tiene que ir de la disco. Bueno, la sentamos en cualquier sitio que se pase un poquito la tontería. Y luego vamos así. Poslanik, ja. No, gracias. La mañana que me robó el móvil y le dije todo lo que tenía en la cabeza. Por la noche no duerme. ¿Cómo se vería? Que te voy a dar todavía. Hombre, ¿dónde va? Ay, ay. ¿Sabes lo que vamos a hacer? ¿Sabes lo que vamos a hacer? Y tú automáticamente tenías este Sí, fue el teléfono, o sea. tú a mí y yo a ver. El dominó. Vamos a ver. Yo creo que le daría una habrá que hacer una sopita ligera o algo. Está mira, fermentado el puto vapor de esto. Se está todavía Quiere decir que está todo rico porque hemos hecho una caca. ¿Sabes lo que es el kimchi? Sí, la otra. Igual de otra, verdaderamente de Madrid. Otra. Pues le dijo al de Madrid, que es provinciano Le dije provinciano de Madrid. Se metió con el pavo de 40 años. Lo siento, porque eres esta. Me podía permitir lujo perfectamente. ¿Tiene agua? Sandra, ¿quiere agua? Ah, que se está metiendo conmigo. No. Cerveza, bier, agua, cerveza, bier. ¿Quiere agua? Agua, bier, cerveza, bier. Ya vale, coño. Nada. Mierda, que soy bollera, se me olvidaba. Otra vez, como cada año vienen las catarras, que es cada año, o catarras o autofrats, cada año cada 8 años, y ya estoy harta, pero bueno, cuestión que es esta y entonces, pues
Yo estaba pensando en el cao. O sea, no sé qué es el cao que tal. Y yo ya ahí tenía que pensar lo que tenía. Ya, ahora están más baratas. Es como... para ir al Chocao a hacer niños desde 4 años a 16. Bueno, enviamos al bus. Bueno, lo mando. Enviamos al bus. ¿Vais todos? Ay, me quedo sin... Water. Aqua water. Rodeo reiten und Stierkampf ist nichts anderes als... Rodeo reiten und Stierkampf ist nichts anderes als Tierquälerei. Der Stier nicht. Das sieht irgendwie so aus wie das Kolosseum. Was sieht aus wie das Was mit der runden Kuppel? Setz dich mal hin, bitte. Janus, setz dich mal ein bisschen hin. Ja. Weil du bei mir im Bild stehst. Ja, schon. Du wolltest doch nicht gucken, Benno. Können wir jetzt bitte wieder runter? Also der Barcelona-Pavillon, der müsste da unten links sein. Da gehen wir noch hin. Ja.
Voll die Homies. Und wer hat alles angehoben? Während du mich aus dem Schuhverkehr angerufen hast, habe ich versucht, mit Christine zu telefonieren. Ha? Ich dachte nicht einfach. Dein Vater, deine Mutter, meine Eltern. Desde el punto que se encuentra Cristín, que un poco qué es lo que contáis a los que vienen también, porque vendrán el fin de semana. El fin de semana vienen algunos pilotos a probar todo el recurso eléctrico porque a muchos les llama Du dir das ja heute geschickt, ne? Das ist sozusagen, wenn es dunkel wird, dann machen die hier mit Musik und Lichtshow und da die Springform an. Vielleicht können wir es ja einfach noch machen. Muss ja nicht heute sein. Können wir aber mal einen Taxi bekommen? fantástico. September, Oktober, am Donnerstag, wir haben Mai. Immer Donnerstag, Freitag und Samstag 21 bis 22 Uhr. Heute ist eh nicht, also morgen. Machen wir morgen. Stimmt, hier unten stehen so Rallye-Autos. Ich gehe da mal runter. Wie so eine E-Rallye, oder? Wir gehen da jetzt. Jetzt. Okay, basiert über lustige Situation für den Raum. Un auto que se llama Caballero de Ponta y quizás una manera de agarrar molt más a tanta pilota i per aprofitar tot el seu potencial. Molt aplaudiment per Martí! Molt aplaudiment per Martí Inicio! Què tal, com ha ido? Макето понесе мета, tamo na fronza, lembra aí, tu na moto, como é que toče, como é A resno? Za 6 evrov. Agua, bier, agua. Frozen lemon. Cerveza, bier, agua, cerveza, bier. Po mojem se spomnim, če lahko pa so zaletne še sem načut vodko. Pošlo, če gre noro začute. Oziroma v mol. Ne mol. Ja, majster. Ja, kje? V zmrzovalniku imaš To je električna mačka, stari, tu sam gre. Se obrne tako in druge stvari. Veš, ko imaš 10 let. Ja. Ni ura. Mi se ne razbijamo, da lahko Drago. hladu neče s tem.
Možda samo zato, da rečejo, da se znebili konkurence. Na levu. In povem, tebi sem malo glavo. Ne mižim, ampak v bistvu sem proti pričeti. Water. Še bo počel pa ga ubiti. Ja, se rečem, mislim, da je tako naprej. Ja, to sem Water. Zdaj pa ostane pa reči, zdaj pa Aja, to mi je bilo logično. Ne bi konc smisla. Water. Kot da si nisem nobene kape mogo dol kupiti po sajti. Jaz eno kapo rabaš. Tu na zimsko. Zimsko je to še pa tenka, moraš. Nekaj gete stvari. Vse v teh dveh dnevčih. Ja, pa kaj, da mi bojo dali takoj vodo podajati. Dveh dneh smo itak malo šmučali na snegi, malo na vodi. Voda, ta avto, celo uničeno. Ne, samo gume. Ja, ma leto gre tako, a što je električen avto, ne? Water? Kako ti trpi. Ja, čeprav za te mešave se kar strmijo. Super novi v Rudniku.
znižano ono križišče, kakorkoli je malo dežja zapade, tam lahko hitro letiš. Če ne greš prej, kakorkoli imaš več hitrosti, te je lahko. Zdaj pa ne reče, če je lepše poslušati tale mlinček na elektriko, ali če bi bil raj tale 300 konjski. To bi fair, ker dobro služi. Samo. Imajo ponavadi električno zavoro. Ona ima. Tole mora biti prav neki posebej prirejen, lahko poleti. Ja, nekaj malo tega, kar tega golfa na snegu ne more tako malo izložiti za drifta. Nekaj malo dolgo preko. Ja, veš, furaš, to gre. To okej, je se gre, imate zanesati. Ne vidiš tak elektronka, da je poravna takoj v 30 sekundi, a veš, da si lepo ček nazaj. Ja, gume dan pa športa najboljše vedno. Ja, sem veš kaj, moje gume so bile da sem kupil avto, ne vem, 80 €, zdaj so pa 140, 150. Ja, iste. Ja, iste. Pričtonke pač ene. Gorenca, zdaj so pač to veše, ne. Sem jih kar naročil prednji kilovi. Če dajo na avion. ti mogu krvo vrniti do plače. A je tu ni ta trg nadaljevanja tiste ulice, po kateri smo hodili, ne? A ja, mi tudi so, ne? Ja, tako smo nižji. Mi smo nekje kao, ne? Tam... Nikoli na to stran. Ja, pa tam na vrhu ima onda le neka črtica. Moram pa reći da ste neki hitro rešili proizvedli. Morco pa tu mislimo. Moći smo tukaj gora, ki se jamro, kad se hodil po rezervista. Ja, se mi smo ful hodili daleč pojeti. Danes smo 1 uro smo rabili do gore. Mi smo bili tam na gor, smo pa čistam na izobale. Še imamo več časa zase. Kaj? Ste že
že vsi spili. Dajte me v taksi, pa posli me na stopa, pa pejte. Dostavite ga sem. No, pa dajte za nedeljo. Bo moralno podpora. Jaz sem šel po stopnicah, tako da sem došel spravi. Vidaj, čez neslo. Vidaj, čez neslo. To je kar toče, če ste odko. Če malo. So te pohvaljene, morajo zaporabiti. Nek kuharski šov je bil. Ja. Pa da toč, pa tako. Water. Reklama za tatu, to sem slišal pred, ja. Prav zanima, kako so oni delali to infrastrukturo, da so imeli vstekle stvari, so na eni točki so zdaj imeli pozideno, pa so bolj podrli. Neka stvar pa že hudi. Bueno, andiamo al bus. Andiamo al bus. Ahí todos. Einmal gerne schnell. Könnte ich euch ein Video von Rodeo-Reiten und Stierkampf ist nichts anderes als Rodeo-Reiten und Stierkampf ist nichts anderes als Tierquälerei. Der Stier einlegt. Sieht irgendwie so aus wie das Kolosseum. Was sieht aus wie das Was mit der runden Kuppel? Setz dich mal hin, bitte. Janus, setz dich mal bitte hin. Ja. Weil du bei mir im Bild stehst.
Du wolltest doch nicht gucken, Benno. Komm jetzt bitte wieder runter. Also der Barcelona-Pavillon, der müsste da unten links sein. Da gehen wir noch hin. Ja. Springen wir unten nach Nase als Kanal. Voll die Homies. Und wer hat alles angerufen? Während du mich aus dem Schuhverkehr angerufen hast, habe ich versucht, mit Christine zu telefonieren. Ha? Ich dachte nicht einfach. Dein Vater, deine Mutter, meine Eltern. Que se encuentra Cristín, que un poco qué es lo que contáis a los que vienen también, porque vendrán el fin de semana. El fin de semana vienen algunos pilotos a probar todo el recurso eléctrico porque a muchos les llama. Die ist ja heute geschickt, ne? Das ist sozusagen, wenn es dunkel wird, dann machen die hier mit Musik und Lichtshow und da die Springform an. Vielleicht können wir es ja einfach noch. Muss ja nicht heute sein. Können wir aber mal einen Taxi bekommen? Fantástico. September, Oktober, am Donnerstag, wir haben Mai. Immer Donnerstag, Freitag und Samstag 21 bis 22 Uhr. Heute ist eh nichts, also morgen. Machen wir morgen. Stimmt, da unten stehen so Rallye-Autos. Ich gehe da mal runter. Wie so eine E-Rallye bestimmt, oder? Wir gehen da jetzt. Jetzt. Okay, passiert die Verlustsituation für den Raum. Un auto que se llama Caballero.